Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakakat nyaw trigo juliu aracar alpusan, hakapor kemah nyaw bije janmit, uwi umarat bapela, ulawan poi haying jong ba Henry Sangshai, besa akli Mintriang East Gentle Hills District. Hadim lapintip shuba Eslau, ubade Range Officer Jong Office, Divisional Forest Officer Gentle Hills Wildlife Division, West Gentle Hills, lapashim tino ya unumarat, ya ublatip kerteng hakrian pareng, kumu bandit ben tot gecko, ubade nakalong ying jogin yang besar. Yau numerat klau ba Henry ul aitino shikinong tray jong wildlife hakat pratrik ujuliu aracar alpusan hakapul sanjiteng janmit kena apply biang syaklau. Why do I mean Ari la yo yo. Allah yo kira Verata. La yo padik tiet kamu. Yo. La yo. Ki bom ju yo merat ngam ngetu ko Yo tak kai ni nang lai besar. Balik ka? lại stiliang ti lại chạy yang tok kamu ceni wan net Tỏi có. Balik ka? Phải tay tự động lại không? Hoy, Phải body này. lên đi lại ka? Phải cái giật này, phải cái giật này. Sang Phải gọi yo bia, cái giật gọi yo ma ba. chi em ưu Em mày không? wa dang kien hok kan Tỏi có. Kamwa da wan wa gani chnong klem triang nu mran da yu sia ong ma wa yu plau wan wa yu ngasem yu ngau ong thu tia thu ta ru che chor ong him de piet ha jrong da to moi u ngau dan yu nu mran ngau dan gap xanh ne ma pai phau da miet ne da yu plau be de kom man mu de ban si de kadum yu merat u kamu tu de ngal boy gap xanh mo boy ye de e kem mau de thabu ha ga knam de de bo u ha ga knam ha ga khan yaw ta ring tuma ha ga ni khat pra ta rik ruan de phone law khon law lektor de dong su piu ki gam ki warap tip kau pai ke ye ja ka mo ni merat de phone o cha o de mana wan un de pai u de ong be wa em kampa ni ja merat de lite de ya connect ki we kita sar kita saheb ki wa tong pai aga ni pares ke ni yung merat ke meriang ke ni kom san ki kom im ki yung ki de ekti o cha o de pelai wa de ya phone ki stu de pai wa de lite de wan kita ki nong serbeng nong sli nong pai ki de te yo yau piu ya ke ni merat kamwa yo ini hagan ni yung i hagan ni chnong klim triang tala liang yung i ge yung sem dei yo de ga khana kim rat go bu blai te em kam yu puti bi ha ga bor nga ai kam ki wa pai ya gi nu ki te wa to pan tau san ro to pen ne cha klo cha jam tha ki thao sa thao chong gi yo gi hu ro yo gi pa rum re yu miet ni ga mariang ga par thai ga der ga yu suk yu tanat ya ge chnong ga thao ni la liang yung am yu klam je bun tin du ga te Di hadin ba ipai la yo ban kem ya uni umrat di ila pun sanga mar bangam don haying di nganga kali ai pang ong ba kakerteng ayu ta umrat andre pai ong ngangam tip sin pek long kumup seng andre da pek ba da pek benya de ro seng di nganga la ong persang ban kem yu ba ban bu hagi jaka ke babiang nang ba ngin pek de hadin kata ngala poi saying mentakas ni de khat tratrik jong mentau benai andang la poi haying apek de ngam tip namar ngar ngam tip kerteng dengan cisin pek nga ikop badeu toke de ngala persang ban yo yang jing tip ka babnia ngala persang ban soi leng ba ka kor internet de ngala lap sisa ba udai utoke di banyo susu ya kajing tip kababnya di ngala persang ban phone cha range officer jongka divisional forest Gentle Hills wildlife kabadon ha mo wamon mi mentudu West Gentle Hills di andang la phone chu bat
ngalasen ya kidur bat ki video jong tau merat te sar la ong ba ka kerting jong liu merat de u ban ben tot jiko mo te hadin mengilayo ya kini kerting te u officer u range officer u la pha i staff jong u sakene ga sinong jingi mentakas ngi ngala phone ya u officer ya range officer ha kapor kumba ar live pm te ki la poi shane ki mi na jawai te ki poi hadu bakinda poi sakane ga sinong jingi ki poi hadu kumba san baje te anda ki la pet benya te de shisha ni uban ben tiot jiko te nakaliang jong ngi kum ke yang kasem bat ngai ru ka jingero ya ipa bai lala ban pelai im ya kum ni ujai jingtau namar uni ujai jingtau kam shem ladon shakini ki time bat ka e bha ban don te lengba ka jingker khu ka jong blei te ngilayo hakaban pelai im ya uni umrat te kalong ka jingker khu ka ba ngi ngidap da ka jing singo kumen bat hang ni ru nga kwa ban pha ya kanika message cha ka sarkar ba kidei ban ai jingerap ya kinu ki briu ki bayo ban pelai im ya kini ki jai jingtau ki bala du jai namar babale lengba ka jing yarap ka jengki laki yarap da kanu ko bentaru kumsi benta ban penslur ya ki wei ru khnang bakin pelai im ya kinu ki jai jingtau ki bala du jai tibat kalong ru ka kabas ka ba itnat lada ki merat lani kisim kido kidon kamariang ru kadap daga jing itnat kalong ka kaba pen itnat ya kadong katain tinga nga kenturu ya ki pajba ba haba piyo ya kanu ki jai merat ni ki jai sim ki jai do ki bala do jai singyo ha pentip bai direct cha ka wildlife khnang bakin la ban le ya ka badon kam khnang bakin la ban pelai im ban riban sumar ya gitu ki merat tina kali yang gajonga tang itahe ngapa ya kaniga message baka sarkar ka dai ban ai jingerap namar kalong ka jing slur ya ki wei pat ban IT ya kinu ki jai jing thau cha ka wildlife but nakali yang gajonga ngan persang ru ban budin but ya kaniga kam ban ngan sa hakini ki sngi ki ban sawan ngan sa persang ban le ya kendo ru ya ki minister in charge badai pek ya kane ban ya keren kenang ba kin ai jingerap syakitu ki priu ki balala ban pelai im ya ki jai jingtau ki ba ladu jai. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.